kumsang ni somni pali August ni khat ninga ni khan Imphal East District chunga akampat relief camp pa ten lung oilo na anlan tir na a buaina na men lo chuakin mipui le security force te anin phek noya nu naw engemaw zat thliamin school no pang som lai dam doina da lu anni police le central force zinga liam tuar anom nual bok liam tuar dam doina da lu za thimi somangin national media ten tar langma se anin beidan le liam thalak sang enin atak taka chuan hei ai dai hian atam le ngein arin oma mol pho an lo wangin nidanga anti thinangin thudik an zeple ani mel damdoina anda lu te zinga atamber chu school no pang tear gas an hipna chatwanga buaita anni a puitling liam tuar ngal hik de duai mu turanom nual bok akampat relief camp pa raltan kanti mai internally displaced person IDP te hi Meitei le zofa te inkara buaina achwa wanga Burma ramri dep more biala changa Imphal raltan te annia relief camp pa sheom taka anmalam hun tor po shiat lava an buaina chinfel sakpo ni chuang si lava omreng chu diklauti in sarkara pongen na anlo siam to thina amai ro chu sarkara changa anbe seyang malak na le masona si lo wangin lung oilo na lantir anrota Manipur Legislative Assembly nei laiani wangin thunei tu ten anphal saklo ma sen phalemo phallowemo kanlung oilo uzia kan lantir thawthawang ti in sarkar au ei tumin kong anzo ta ani mipui lungoi lo te hian kong anzo satlia mai ani lo sarkara anthil phut au puin thuziak sang an ken baka an vai deuh tho hian bele thleng keng chuakin an khong ri chua an thom bengong te hria thei khopin ana Manipur Chief Minister Biren Singha Bangla pana an kalzel tur chu police hovin ti din tumin an lodanga an dan ne lo wangin mitui tlak na hlo tear gasin an kapa mipui thinrim chuan lungle manrorem chang an mu angin police ho hi an tong veta a an boruak aso san tel telawanga mangang police te chuan vanlam hoin voi engamozat silai mitpuak ma se omzia anei lo lungoi lo na lantir tu te lungoi lo chan hi oman ti puyani nge yang twal chung mi pui tam takin ron zomin police an tam ne a police dai theu paltangin singja meile kongba in kar kong pui an zo chunzoma Manipur State Police tan ringot chuan mi pui pung khom thinrim khap dai ngei naom tak lo wangin Central Reserve Police Force CRPF te an puna mi pui lungoi lo le apui bom to twal chungmi te ti din tuma tear gas ka chwale vanlam hoya silai me point omzia anei tak lawa chuan security force te chuan talfiakin an hlap ta thwaya anlan no dar thei chuang si lawa wangin rubber bullet an chelek ta hial mai security te chuan primary school pakhat SCM English School classroom chunga tear gas ka plutin skula omno pangle zirtir tu te antal buaya a chen do kan hnoya biru in chen khat bangkil lama trap chungin antlan chia a an zirtir tu ten thlamuan ma se mitui tlak lovin an room chunga tuam veka wangin hanti vak ngai na omlo tear gas an hip na satlutuk wangin no pangte chu an khu thwaya an mit asen vek bok din munder thong taka omzir lai no pang som chuang chu damdoina phurlo annita ani soitoangin hein be na hian liam na tak po omma se mi engza chein nge liam tuar ti chu sarkar thunei tu ten thuthar thedar tu te an shil du lawa mi puilungoi lo le security force te in phek be na ni wangin aton tonin liam anom nuala police liam omnual ma se mi engzan nge ti tarlan ani lo bok ani akampat relief camp pa omte zinga ho tu chan chang deu KH khamba chuan kan thil phuti thil hote mai ani
kanina letle kan du to ti chawani sarkar hian kanom dan tu rang taka ngai to in kanin ben bel dan tura hun bituk fel tak arwa man turani police te che dan kha pal zammai mai chi ani lo phaizol china khong takin ma an la a tlangram lama engma an tile si lo tlang mi te chen na mun hian phai mi te chen na muna sarkar tha amamo ani thile damkara thlasom panga chungzat relief camp a min khungkhom to a sarkar thazar hnuaya chiang loria ya omreng hi kan thei to lawani ati akampat relief camp a omte chau ni lo relief camp shanga omte pon mun shanga lungoi lo na hi anlan tira lungoi lo na lan tir to relief camp a reitak omto te hian relief camp a omreng ringot chu ni thein an shelawa an khwa letli a in le lo din tharle du in anin ben bel na tur mamole ven him na ngai to sakturin sarkar hi na takin an karta ani lungoi lo na lan tir tu te hian an thil phu thi thil ol sam takangin soima se thil ol lai lo tak ani ni kumme ni thuma tlang mi le phai mi te inkara boina chwa khan tang mi imphal phaizol meitei ram ho china cheng te chuan lo thei lawa anin le lo tlan sanin an him na mun tur tlang ram an pana hetiang tho hian phai mi meitei tam tak tlang mi te ram ho china cheng te chuan anin le lo an tlan chiat san bok an u nau te phubala in more le a che vela tang hian zo fa ten meitei ho chuakin helai mun hi an thunun zuya imphal relief camp a omte hi morea kirle don ngot poni se in le lodin chu soilo tunang borwa ka chuan a thlen po an thleng zo ngutin arin omlo Manipur Chief Minister N Biren Singapore in tundin huna chuan boruak alaral muan lo wangin mani mun hluilama in ho tirna chi ani lo ti soin buaina chinfel tumin pol sang tenen silchara anin beto a remna le muan na aum thuai abei sei oma chuchulong hak sham turin adu ti asoi mipui lungoi lo kongzo chungchanga thuthar sia tuma a munakal chanchin bumi then khachu Manipur Police ten kut an thlak wangin thuthar the dar tu te an lungoi lo hlea an mi le sa police kut twar te thlawang howin ani la hian kong an zo ve nga la Manipur Press Club atanga zo tranin Chief Minister Bangla thing kong hi an zo ani Chief Minister hena an lungoi lo na thuzia ka thlenin journalist kut thlak to police te hi darkar somli paria chunga zong chuaka shemngei turin an phut ani Mama sain kan sanel lungai ta thin tu kan unaw zo fate in zawayen zana le du sakna chi bai ka bu masa chewani Manipur ground report kan thia thei angangte kan ron report le donani ama sain Manipur district munrang khanga zo fate kan chenna munate buaina le harsat na lutu katleng lawa hey nimin lama khan lamka khopui chunga Mizo village volunteer ho chuan Mizo village volunteer andin akum khat champha lomna nimin lama khan anneya khwaliana tan MLA Pulal Mon Puya Punte advisor to the Chief Minister Mizoram Kaka and som na angin pu lalmon puya punte poron telvein kim lelom takin MBV kum khat tin champhalom na anniya tichuanin an unaw dang tuna Manipura zofa tam khang te po an som ve a kim lelom takin an mangani ti kha tlang pui kan han puan theite ania hey tunlai Delhi lama Lok Sabha session oma Manipur outer parliamentary kan MP Alfred kan ngam artharachuan Manipur buaina chungchanga nimin pia lama finance minister Sitaram finance minister ina
budget session an nei na huna khan Manipur buaina nen in kungkain Manipur outer MP pu Alfred Kangamar tharahian thu soina aneya chuta athu soitlang puya te chuan Manipur buaina ronin tran dan tele voini tlenga Manipur sarkar ina buaina siama hianin central lama ho tu te hianin min ngai saklo thu atang au puiwa ka Manipur ina hi tu dang ronti chuani lovin Manipur Chief Minister Biren Singh ale sim pasana zawba te amo puwa anni ho in buaina an ron chak chuak a hetia nunatam taksana kanita tuna buaina hi spirit administration ani lo chuanin remna tluan tling a thei tak lawang Biren Singh hi anna Chief Minister atanga arang thei lama tlak turani ti te asoya chumi du lo chuan meitei mipui ho bin kongzo na nasatak nei an tumlaien Manipur Police ten chung meitei pungkhom ho chu an dar ti kha nimin lama thu kan lo adon dan ania chuti rualin meitei mipui pungkhom ho mitam tak chuan Alfred Kangam Arthur outer Manipur MP hi MP ni na tangin kan boycott ti in thu tuan an ni ai boka tin nimin lama khan kangapat antia relief kema internally displaced person anti ho khang ho khan an har sat na le an mang an na kha Chief Minister muntlenga kala kongzo na nei antum kha ania khang ho kha Manipur Police ten an lo danga khanga khan inti buaina na satak a omani hemi sing zami muna inti buaina a hianin tuna media te po pakhat ka meitei hovin achunga kut an tlaka chuwang chuanin Manipur Journalist Association hovin memorandum te siamin hemi police chanchin bumi te media te chunga kutlak tu hi chunga action lak ni ro seti in memorandum te an thelu ti te kha mu ani boka tin zirlai in zom khom pol rang pol ruk te po in Manipura boina chungchanga kongzo na te an han nei na police te hovin tear gas te le tuna bom enge mo panga student ho chunga kudan tlaka wagin police ho chunga andem na thu anasatakin an tlang au puya memorandum te press release te an siam tikha ani boka tin chu mai ba ka chuan relief ke ma meitei nula ho mitam tak chuan relief ke ma kan awangin hei pasal po nei thei lovin kan oma kan nu le paten kan dan anga pasal min nei tir dan kongpo hei relief ke ma tang hi chuan a lo ani hei kum khat chuang lai relief ke ma kan towa Manipur Chief Minister Biren Singh la chuanin Manipur buaina achap chuaka tun thleng hianin remna le muanna thei turin eng ma romin rel sak si lo tin andung oilo na thute an tlang au pui vok a khati ang khan Manipur buaina hi tuna hian aso sang tu lagi ti kha a hiat thei bokani tin hei chanchin kan lo hiat dana 9 Assam Rifle le kampuk pi lama Assam Rifle duty te chu Imphal le Churchanpur le kampuk pi atangin lak chua anni to don anni ho hi je NK Jammu Kashmir lama duty turin antir chuak don ti kha chanchin kan lo heboka chanchin kan lo hiat dana chanimin lama khan kampuk pi kamgui district Kotu Committee on Tribal Unity ho tu ten tuna Imphal Dimapur Road National Highway number 2 hi tukindar sari atanga dam turin thupuan an lo siam boka oine tun thleng hian chanchin engma hiat kan nei lo ani tuna hian Manipur ram chunga buaina hi
abik takin Meitei ho zinga anasa zual bika tisuanin hey nimin lama po khan Imphal khapui siu chunga petrol dealer association ho point anlung oilo ziate lantirin sarkar ne na norna anni boka heti ang khopa kan pek zolo tur demand kan han muhi engtin nge ke ni point kan petrol dealer kan na kan sumdon na ni puita na heti anga kan na thona hi engtin nge kan chun zom theje lang ti in an harsat na thu an puam chuak ani hei tunlaya hian Meitei ho sumle paya na satakin an taniyama arambay tengol nita se iwenele nita se Meitei lipun ho nita se sumle paya hianin an mu thei na turin Manipur Imphal khapui chungle ache vela dorchi khangte petrol pump te sikula te henga hian demand letter an pe a pe thadu lo te chu silai mu emo an in chunga bom emo an bom luta khatiang khan an ti thai ani hei abik takin petrol dealer le sikul nei tu private sikul nei tu ho heng ho hi na satakin an buai ani a chan chu ram hnoi mi pol chi khang pol group chiru group paruk pasari vel an omba ka ani ho zong hianin demand letter hi tatin maya an pe ka ni ani tan chuanin tatin a voi sari pek vel kha angai ta ani khang te kha ani awangin Meitei ho hi an boina sa to he tin relief ke ma om te po hi an eile intur an don tur an don lo awangin nimin lama te po khanin relief ke ma om te po in norna an siama an chotleng te an khong ria khami om zia chu kan chotlenga yan eitur a kham khopin kan nei to lo tina ang thup kha ani hey relief ke ma eile inturan te ka te po hianin a eiru tu khang kan lo om le zel an lo om le zela chu wang sonin relief ke ma om te po hianin pumpuar khopian cho po hi an muzo lo ani ti hi a khiat theya chu ti lai chuanin Meitei nu pakhat relief ke ma om ve bok khanin heti hian aron soya relief ke ma hian nei ka som panga deu tho kan om to kan om na han kre om zia mai hi le ina tranga bual in tlingin heng zong zuma hian ek in tlingin harsat na kan to ka tin hei kan harsat na hi min sut kian sat done mo kan ti lain harsat na le buai na siam tu berbiren singala chuanin relief ke ma om harsat na tok mi puite min ngai sak reng lowa chu wangin ani hi chief minister po ani lo atia za mo in biren sing sakthu ti in au chuak he hei lau po ka vau lo cheu a heti anga dam reng ai chuan thi po anuam zo kang chu wangin thi te hi ka gawe mo in ti aliang in du le local la min man ro ka hau ther te lo cheu biren sing anen po hian mai chana in biak hi ka du ani ti in khatiang khan aron tong chuak ani chu ti lain tu lai hian hei arambai tengol ho hi eng ma soi chua hi an nei lawa an ngoi le ade khak te kha chan chin tlang pui kan riat dan te ania tukin lama Meitei hovin thuti bok an ron thur chuak le ta hemi thu an ron puan na hian an Meitei tongin le kha an ron zia ka chuta an le kha zia na chuan kumin buai tran tira tranga thil om dan zong kha an ron zia ba ka hei sang kha zakwa som ko pasari kuma NSCCI mnen government of India te chuan FPA and the final agreement ceasefire final agreement and siama unilateral ceasefire agreement without territorial limit ti khanin an lo neya amaro chu jun ni som pariat
sang ni som ni pakhata hemi chungchanga hian buaina aron chuaka hemi buaina a hianin Manipura kuki le Meitei te chu tang hovin Manipur in pum khatna ake chelowang ti in kan tang ho tlat ania amaro chu hemi chungchanga po hianin Manipur in pum khatna ke lo turin zo kuki Manipura omte chuan autonomous district council kha minpeveru u ti ania amaro chu heng hun lai hianin buaina zoya hetia lo omwang hianin Manipur Chief Minister N Biren Singh le RK Leisimba sana jawba Lok Sabha Rajya Sabha MP te chuan an mani na andu anga anthunun turin Meitei lipun le arambai tengol ho chu an lo dina he an politics kal zela an mani ma khuwa ngai tu turle an mani tran puya engemo an khing puite ne na in be na alo ompoin an mani panite tran pui tu tura an lo din ania amaro chu heti la yan me ni thum sam ni som ni pathuma tang khanin kuki ho chunga ral indo inron puanga khami ya tang khanin hey thil omdan hi arondang lam ta a Manipur ram hi kan ram ani kan ti na chungin hey chuala hey mar lam panga kangla tong bi tin phojai khai tur bung hey hi chim lam panga tin tlak lam panga ke thil man di tin mar chak lam panga mar lam panga zai ngeng pok pi tin hey mar lama chuanin palel le palel teng chuwa ka chuanin sugunur le sero hey bak hi chu Meitei ho hianin kan thleng thei to lowani tuna hian Manipura chunga hianin enge kan ti ni chuanin atlang bul thut chin chau hi hei hi kan phathei to a hemi bak hi chu kan tel thei to lowani enge mo ati chuan tu na hian kho khat tual khata cheng za ho thei kan ni to lo awagin Manipur hi enge mo ati chuanin aron ke chinge yanga central lampanga tangpo hianin ahanga roin rel na zo kuki te hi anron penge yang ti te po hi tuna chuanin ang to achu wangin hetianga Manipura ron ke chi ani chuan annuaya mingzia paria te hi Manipur in pum khatna tike tuwa mo phurtu te chu anni ang apakhatna nong thombam Biren Singh Chief Minister of Manipur apani na RK Leisimba sana jawba Singh MP Rajya Sabha apathum na Koro nganbak human C arambai tengol apalina Robin Mangang Central PRO arambai tengol apangana Promote Singh C Meitei lipun aparukna Govinda Kunthaujam Minister PWD apasarina L Susendro Minister PhD Consumer Affairs and FPDP apariyat na Nisikanta Sapam MLA hetayanin mingsainin nganba mangang chairman Kanglei Kanbalut KKL tin anzia kani hetiang hiya dia Meitei ho nichina kan soito angkhan zirlai lampang ni se internally displaced person te ni se tin nula lampang ni se pasal nei theilovin omboka chanchin bumi te ni se petrol dealer le dorkai ho le sikul din tu sikul private sikul nei tu ho zong khang ho zong khatuna Chief Minister Biren Singh achunga lung oi lovin an lung oi jelan tirin kongzo na te na satakin an neya khanga khan police hovin an chunga rong takin kut an tlaka
tear gas le rubber bullet te an kapa hiam po enge monisat an omani min lama po khan hospitala mi palivel an phurlut bokani ti kha chanchin atlang puya kan lo hiat theite ania tin tuna sero sugunu huailama kini zoku ki hovin run le tuna more le lamka churchan pur in kalpo na tura run le ando me kha nimin lama assembly Manipur assembly ya question awara an thuzo na chuan biren singa chuan khami leilo nan siam kha tu thlenghian la ti chiat sak thei ala ni lowa a chan chu tuilian ana sat em awangin khami kha ti chiat thei ala nei ri lowa tuilian akam huna ti chiat ala ni ang ti a athu soite kan lo mu bokani khang ti kha voin tlenga chanchin tlang pui kan han riat thei te chu an nia tin ziri bam lama emani zo kuki om te chuan Meitei ho nen in remna CRPF kema an nei ti thu kha riat ani boka chen khan chuan hei thubel chian dol lo ani an ti lain national news ate an ron chu awangin udik zong ani nge yam ti kha ka han rin thoya chin chu tun thun thenga chanchin tlang pui kan han riat theile kan bon theiten ni maya zona kan nei chu khatila ya khan mo akampat relief kem ma ho kha tu tenge ni tlang pui enge an dimana sarkar laka khan lung oi lo na an lan tir na chanti te riat theyem pakhat na chuan relief kem ma te khan eile in lampanga an mu tur an don tur ang an dong lowa khanga khan an lung oi lowa relief kema an eile in tur thil tam tak aron tlengang an ti thina maro chu an tiam ang le an soi ang kha ek ma atleng ngai lowani pakhat na pani na chuan eile in an har sat ba ka tui in tur tui thiang lim in tur te in bual na tur te ek in sun in kan ti bathroom heng lampang po hi anin ngai sak thalawa kha nga khan nula emo meichi emo tan har satatam tak atlum bokabo ek ina bo etur po yananin thara amitam tak omna khan ek in tlemte oma kha nga khan ek ina po yen etur hianin reita tak in thar angaya bual in atlema tuya tlem boka akhua lumbok sinen khata khanin in bual theilawin ni leng in an khosa a khang te kha ani le a ta chon e kum khat ayari an han om ta ka chonin nula tam tak pasal nei tura buai ma enge engagement kan ti mai in nei tura lovin tiam te po kha relief ke man omreng awang khanin pasal nei theilawin nula tam tak kha an om boka kham te po khanin an lung oi lo sia kha voin lam khan an ron tlang au puyani khatiang khanin keini ring tu mizo Christian te ang hian ni velawa milem be ho an ni awang hianin sumi engtin nge ka e ruk ve theyam ti in an mit meng reng hi chu sum e ruk dan tur lir ngai tua an ril ru le an ngai tua na heng zong hi mang an ni awangin an ka ringotin in banga in cha tak soi thin ma se an ril ru lama hi chuan engtin nge keima ka pum puitan ka in ti puar theyang ti ril ru nei vek hian ne awangin an buai ta ka han omrei de vila tu na hian buai na hi kum khat dang lan pot sei le chu ni ila buai na hian Meitei ho hian mani le an mani chunga poson na satakin an ronin be arin omani yani le khatila akan thil dang dewa zeliang rong community ina Manipur siam an mu chungchang kha engemo han soibel ture mote ngem thil chiang jok engwanga han mu nge kha zeliang rong kan ti ho hi naga
kan ti ho nam te an nia zeliang rong kan ti hianin nam thum an nia zeliang lieng mei en rong mei an ni ho poi nam thum an nia ni heng ho hianin tuna Kangpupi district le Lamka Churachandpur district chunga hianin an ni ho an khua te po hi a omve ani chunga chuan tuna district boundary hi demarcation nge kan tiang mo chat le tur khanin tuna Manipur chief minister the na hian memorandum an pe a tuna session assembly session an nei chung hianin khami ramri kha kham thale turin ngen na an siamani ti kha atang puya kan soi thile ka thi te chom mai tuna Manipur assembly session nei me ka hian enge tuntum buaina chungchang kai noi thil khelte an nei don emtin cm khanin relief ke ama omte kha an kholama hotir ngaina a umri lo silchara bol sang ayo tenen kanin mukhoma remna le mona na yang ti ang deute khan asoya khang te kha thurin tla kani enge thil omzia keni point achungril lampang he kanwar hiat ani lowa keni point engtin nge in kuiri welte hi kan han ti thina chu ta tanga chu tiang chu ani ang tia kan rin dan le kan mu dan hi kan han soi ve mai thina nia tuna Manipur chief minister Nungthombam Biren Singh hi thudik le thutak hi asoi thadu lawa hetiang bishing hi ani awangin apon lama ni Manipur MLA te ani lo le CSO ruai tu te ne kanin bia inrem na kongkan tapa in biak na te kan ne yani amaro chu ka in buyak pui te hianin tunge an ni ti hi kang hiat an du lo wangin soi chu an phal lowa chu wang chuan a soi thei lowa kan thu kho nge yani ti ero zong fin fia theina turin tla zong voi khat kalak pui atia patiang kha chief minister Biren Singh trong dan de athu soi kan han thia thei dan ania ani hian tuna athil tumbera chu hei kan thia tun tlakalta ni somni pakwa zulai sang hi somni pasaria khan rengkai muna Manipura zofa nam tina president de secretary te khang ti khan joint meeting rengkaya khan an nia khata an nei na khanin tuna sarkar lai pui kan dor na tur hianin engtin nge ma kan la ka tran kan la kang ti kha tang puyania mingrang ranga kotu emo kim emo ani lo le kuki in pi emo ani lo le mingdang danga kan dor ani chuan hi thil thei le thil dik ani don lo wangin kan zawai maya lungpal taka kanin chun lu veka ming pakhata sarkar kan dor na turin ti in mingthar an han siama kha kuki zo council ti ka anvu ani nom pe charatan kan khami kuki zo council khami ping manga sarkar dor tur kha annia tuna hian khata khanin Manipura zo fa tam tin te chu lungrual taka mala atu da hian August la chu nge ya office lampanga enge kan tiang OB tur te po thataka insiam tur kha anni ti kha kan lo hiat dan ania hemi ma anlak mek na hian engtin nge ti ke dan tur engtin nge inturual lowa siam dan ti hi tu na hian Biren Singh alung khamber pakhat chu nita in arhiat theya chu wangin tu na hin thangtam tak aron kam do na ni
kan rilru kan ngai tu ana pot peng tur le kan ho tu te chunga rin thlet la nei thei tur hianin engtin nge ma kala kanga engtin nge in thurwal waka da theyang tikha viren singa policy hi aron ninge idon tikha tuna tang hian a hiat theya chuwang chuanin viren singa thu soi reng reng hi chu atu ama hianin chatak khu kin lo khu pui lo ila tikha keima mudan le tun tenga thil omdan zong han thlir hianin chu ti amlam pang ril ru chu anei nge yang ti kha keima ril ru ina kalo te ve dan le kan chan thei dan che ani e